Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'de. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu hormatly dostlar. Sabaqtary ustulantabız jin jana şaýtanlar alamy. Bul masalada şaýtanlardan tawsulguçy, gorgonuçy jollardy öýrenip atkanmyz. Oşol masalada at-tasmiye masalasyny bismillah degen zikirdin paýdalарын jana kaýsy jerde oşol sünnetde tasdyktalgan ahwalda gele turgan jaýlarda ötüp atkanmyz. Dagы bir oruny, jaýy gaýsy жерден aýdyla turgan jaýy bar. Bul albetde kimde-kim ajatxanaga bara turgan bolsa, şo girerde bismillah deş gerek. Sebep degende Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem aýtkan adam baldary menen jinderdin körүүsünden tosa turgan nerse oşol kirerde, ajatxanaga girerde bismillah dep aýtuu degen. Mundayça aýtkanda, şo kimde-kim ajatxanaga gire turgan bolsa, oşol girerdin aslında bismillah dese, şol ajatxanadagy şaýtan, jin şaýtandardyn gözüne awrat görünbey galat. Albetde görünbegenden keyin ziyan bere alışpaýt degen söz. Bul kaýsy jerde oşol hajetiňdi ötüy turgan bolsoň, oşonun astynda oşunu aýtkan jakşy bolat. Jana oşol çeçingen ahwalda, kıskasy çeçine turgan, awrat görüne turgan ahwalda bismillah dep aýtsaň, oşol jin jana şaýtandardyn gözüne oşol awrat görünbey galat. Andan kийинки dagы bir oruny bul erkek menen ayal koşula turgan malda. Bul abdan manylü masale. Sebep degende Paýgambarymyzdan gelgen hadisde Paýgambarymyz aýtat: kimde-kim kaýsy pende bolbosun, egerde jakynday turgan bolsa diýit, aýalyna anda muna duany aýtsyn diýit. Bismillah, Allahumma cennibnaş-şeytan ve cennibiş-şeytan ma razaqtana dese, oşol egerde Allah Taala ökönün ortasında bala bere turgan bolsa, anda oşol balaga ziyan tiýbeyt diýit. Mundayça aýtkanda, Allah'ım men menen oşol şaýtandyn ortasına senden gorgonu suraýym. Oşol ahwalda. Jana sen bere turgan oşol balaga dagы oşo şaýtandan gorgonu suraýym degen dua. Aýtadat oşol eger uşul duany aýta turgan bolsa, jakşysy biz aýtkanbız bunu murunky sabaktarda. Oşol aýaly da, güýösü da aýtkan jakşy, birok biröýsü aýtsa жетиштүү bolat albetde. Bul jerde alımlar aýtышкан oşol egerde oşol Allah Taala oşol koşuludan balany buýruy turgan bolsa, oşol jaşoosy ötkөнгө çeyin şaýtan ziyan bere albayt degen. Mundayça aýtkanda толугу менен oşol balaga biýlik kıla albayt. Keýeler aýtkan dinden çygar albayt degen. Akırkı jasagan işleri jakşı bolat degen da. Mundayça aýtkanda dinde Allah janyny alyp ketet degen. Birok albatta waswasalar, azgırolar bola beret. Sebep degende bul nersedен hiç kim amandykda emes. Baryna waswasa gele beret. Jana dagы bir jaýy şariatda gelgen jaýy bismillah tasmiyanın bul ertemenki jana geçki zikirlerde gelet. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem aýtkan Usman ibn Affandan gelgen hadisde kaýsy gana pende erteň menen künnüge erteň menen jana keçinde muna duany aýtsa diýit. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huves-semî'ul alîm degen duany 3 jol aýta turgan bolsa, aga eşdige ziyan bermeyt degen. Uşul duany negizi köp dualar var, erteň menen keçki dualar köp. Barynyň özüniň fazileti var, artykçylygy var. Birok muna duany egerde kimde-kim oşul sözlerini düşüngen ahwalda, manisine köňül burgan ahwalda, işengen ahwalda eger aýta turgan bolsa, Paýgambarymyz aýtat, eşdige ziyan bermeyt diýit. Eger erteň menen 3 jol aýtsa, anda geçke çeyin eşdige ziyan bermeyt. Kaýsy ziyan bolbosun? Jerdegi bolobı, asmandan düşkön ziyan bolobı, bale bolobı.
жердеги зыян берүүчү нерселер, жактырбаган нерселер болобу? Албетте зыян көп. Жерден дагы асмандан да түшүп турат балелер. Бирок ушул дуаны 3 жолу эртең менен айтуу кечке чейин Аллах Таала ошонун себеби менен сактайт деп атат. Кандай гана жамандык болбосун. Эгер кечинде айта турган болсоң, анда эртең мененкиге чейин сага зыян берилбейт. Бирок шарты ушуга ишенген акыбалда, бир гана тилдин учунда эмес. Жана ушул нерсени түшүнгөн акыбалда бекем ишенимди айтыш керек. Ошондо ушул нерсе ишке ашат. Ошондо Аллах Таала жүрөгүңдүн акыбалына карап, ушул айтуунун себеби менен, ушул зикирдин айтуунун себеби менен Аллах Таала сактайт. Бул эң чоң жакшылыктар бул дүйнөдө. Аллах Таала мусулмандан бөлөк бул нерсени эч кимге берген эмес. Ошон үчүн мусулман зикир, Аллахты эстөөчү сөздөргө көп көңүл буруш керек. Канчалык зикирде жүрө берсең, Аллахтын карамагында, сактоосунда жүрө бересиң. Ушул жерде токтотуп турабыз. Бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз, жаттоочу дуабыз. Себеп дегенде дуа бул шайтанды кой турган жана баледен сактай турган Аллахтын берген жакшылыгы. Дуа момун мусулмандын коргону. Момун мусулмандын ошол шайтан менен күрөшө турган эң чоң себеби. Бул дуа бирөөнү, бир мусафирди бир жакка сапарга чыгаруунун астында ошого жолдоочу дуалардан болуп эсептелет. Бирөө калып аткан болсо, мисалы үчүн, бирөө узатып атканда ушул дуа айтылат. Хадис имам Насаиде келет, Ас-Сунан аль-Кубро деген китебинде Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келет. Абу Хурайра айтат, Абу Хурайра күндөрдүн биринде сапарга чыга турган болот. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам узатып чыгып, Абу Хурайра айтат, мени узатып чыгып, пайгамбарыбыз мага мондай деп айтты дейт. Астаудиука Аллаха аллази ла тудиу вадаиуху. Мааниси ошол аманаттарды жокко чыгарбаган зат Аллах менен сени сактоону суранам деген сөз. Мындайча айтканда, Аллах Таалага сени аманат кылам деген мааниде. Сени тапшырдым деген мааниде. Ошол себептен негизи сүннөттөн болот, албетте. Бирөө сапарга чыга турган болсо, ошол жакындары менен, туугандары менен, кошуналары менен коштошуп, анан алардан дуа сураган жана аларга да дуа кылыш керек. Бул жакшы жашоонун себептеринен, жолдордон десе болот. Дайыма мамиледе болуп, дайыма бири-бирине дуа айтуу. Ошол себептен бул жерде пайгамбарыбыз ушул нерсени үйрөтүп атат. Ошо Абу Хурайраны чыгарып, узатып баратып, ушул дуаны кылып атат. Мындайча айтканда, сактоочу Аллахка сени тапшырдым деген сөз. Ошон үчүн кийин бул бөлөктө хадисте келет, Ибн Умар дагы айтат, Казаа деген өзүнүн шакирти кабар берет, айтат, Казаа Ибн Умар мага мындай деди дейт. Мен бир жакка баратканда мени узатып туруп айтты дейт, сүйүнө бер, мен сени пайгамбарыбыз мени узаткандай сени узатам деп айтты дейт. Ошондо Ибн Умар мага мындай деп айтты дейт. Астаудиу Аллаха динека ва аманатака ва хаватима амалика деп айтты дейт. Сенин диниңди, сенин аманаттарыңды, сенин иштериңдин бүтүшүн Аллахка тапшырдым деп айтты дейт. Ушул дуаны айтыш керек пенде дайыма, эгер бирөөнү узатып аткан болсо, жана пенде качан өзүн иштерден бошотуп, ошол бүт жада калса өзүн дагы Аллахка тапшырганда, жана Аллахтан коргонуп сурай турган болсо, бүт өзүнүн күч кубатынан кол жууп, себептерге таянбаган акыбалда болсо, ошондо Аллахтын сактоосу, Аллахтын карамагы, коруусу ага түшөт. Ошон үчүн канчалык пенде
Allah'ı özünün alsızdığın, korduğun, köz karandığın eğer körsöte alsa, oşonçoluk kudretli Allah subhanahu wa ta'ala pendege bolgon jakşylyklary küçöy berет. Pendege bolgon jardamy, kömegi, oşol saktоосу köpöýe berет. Oşon üçin biz Allah'tın aslında daima kor bolgon ahwalda jüriş kerekmiz. Hakykatda biz kor jana alsız zatpız. Birok kandaýdyr bir sebeplerden negizinde özübüzdi biraz biýigirek göröbüz. Birok oşol pende jakşy uşul nerseni düşünüp Allah'a gaýtyp özünün tabiatyna gaýtgan pende albette daima jakşylykda bolat. Allah Taala har kандай jinlerden ziyandan bizi saklasın. İmanыбызды bekem kılıp Allah'a gana yürekleribizdi bayrap, bu dünýeden yüz burgan ahwalda ahiretke yüzlendirip koysun. Jana oşol sabaklarыбызды ihlaslı, berekeli jana daimli bolsun. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etûbü ileyk. Görüşgünçe sak salamat bolуңуздар. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.